Magharibi ya leo vraiment tunasalimu wa ndugu wote wa Kongomani wenye wako ndani ya shene yetu ya Bara Kwetu Kivu na ndani ya grupe yetu ya Bara Kwetu Kivu. Tunaenda kutosha message kwa wandugu wa Kongomani ya kwamba sisi wazalendo tunasema ya kwamba ule mtu anaitiwa Mkongomani mwenye anajijua ni Mkongomani, kuanzia leo tuko le 23 janvier 2026, kuanzia leo jina ya Munyamulenge hatuna nayo tena Mkongo. Jina ya Munyamulenge hatuna nayo Mkongo. Kama gouvernement banayua jina Munyamulenge, batatuonesha mu tribi, mukata 50 tribi ya RDC, batuonesha ile kabila Munyamulenge kwenye iko pale. Kama gouvernement na barekonete, shie ba Kongomani bote en general, kwa saa hii tunasema tusisikie tena mtu anaita mutusi Rwandais refugee mwenye alitoka Rwanda na kimbilia Kongo kome refugee ni Rwandais, munaanza kumpatia jina ya Munyamulenge. Ile jina tunekatala kuanzia leo. Kama unataka kumuita jina yabo bale batu ni ba Rwandais, bakimbizi banatoka Rwanda. Unaona? Mkimbizi anatoka Rwanda, refugee wa Rwanda, mutusi wa Rwanda iko Mkongo ni mkimbizi. Ile jina Munyamulenge tuache kubapatia ile mulima Mulenge, paske mulima Mulenge ni mulima yetu si Bafulero. Ndio maana tunakataza Mkongomani wote mwenye anayuko na buchungu ya nchi yake, atupendi kuitiliza ile jina kuita aba ba Rwanda kubapatia jina ya Munyamulenge. Mpeiye hatuna Munyamulenge na hatuna kabila Munyamulenge. Kama Munyamulenge ana existe kusema kama ni nani ni kabila ya Mkongo. Kama mukata 50 tribi mungeona ile kabila Munyamulenge iko ndani. Ndio maana si wazalendo tunasema tunakubali pei yetu kama hatuna na jina ya Munyamulenge mu makabila. Sisi tunakia kuwaonesha wengine wa Kongomani bote. Kuanzia leo msianze kuita tena jina ya Munyamulenge. Mwanze kusema ba refugee ba Rwanda. Ba refugee ba Rwanda, ba refugee ba Rwanda balitoka Rwanda, barajirefugie humu Mkongo. Ndio ile batushi. Tuache ile malangaji ya kusema ni banani ni Banyamulenge. Hatupendi tusikie tena ile mabari ya kusema kama ni Banyamulenge. Ile jina Munyamulenge hatuna nayo. Mulenge ni mulima yetu si Bafulero. Tunakatala kuanzia leo. Na message yangu muipartager partout. Mkongomani mwenye na vivre huku kwenye seto kwa muvita na kupata kwa nabeta Banyamulenge, mimi na wote tukusana. Na kupata na muita Munyamulenge tunakusana. Mupatie jina yake ya Munyarwanda ni nani? Ni refugee wa Rwanda. Ni refugee wa Rwanda, ni mutusi wa Rwanda. Anajirefugie mu Kongo kome refugee ukwetu. Ile jina ya Munyamulenge kuanzia leo sisi wazalendo Mkongomani yote ni mzalendo tunakatala ile jina ya kuita bale batu bale ba Rwanda ubapatie jina ya Munyamulenge, paske Munyamulenge ni Bafulero. Unataka kumpatia nani? Anataka Mfulero? Hakuna Rwanda Mfulero Mkongo. Ndio maana tunakanusha sana bandu yangu wa Kongomani, ole kwa ole mtu mwenye ataanza kuita ole bale batu kwa jina ya Munyamulenge. Ile jina ya Munyamulenge kuanzia leo tunasema leo kuanzia leo tunakatala. Leo samedi le 23 mwezi wa kwanza 2026 tunakatala ile jina ya Munyamulenge. Kuanzia leo ni Rwanda étranger mwenye anakimbilia Mkongo. Mutusi tuache ile jina ya Munyamulenge haina yabo. Kuanzia leo tunaonesha bandu yangu wa Kongomani, kwa mtu mwenye na buchungu ya inchi, kwa mtu wanapenda inchi, turetire kwanza ile jina yetu yenye biko wanapenda bavale hapa badui. Turetire jina yenye adui wala tuseme étranger mwenye napenda avale jina ya pays, na wakati haiko mwa ile jina. Tunabalomba sana badugu yangu wa Kongomani pour que tuishe nguvu ya aba batu bajirekonte kama ni banani ni bakimbizi walitoka Rwanda, ni Barwande. Tunyanganye kwanza jina yetu ya Mulenge, tuinyanganye paske ni si Bafulero. Babiko Bafulero tubanyanganye ile mulima ina yabu. Hakuna babake mwenye wazaliaka pale, hakuna tatake mwenye wazaliwa pale.
Kwanza leo tunakatala ile jina Mnyamulenge. Tuanze kubaita ba refugee ba Rwanda. Ba refugee ba Rwanda. Mutusi wa Rwanda. Aba batusi ba Rwanda. Ile jina ya kusema Mnyamulenge tunakatala. Kwa mkongomani wote mwenye uko na masikio asikie, hatuna na kabila Kinyamulenge mukata 50 tribu tuko nayo mpei, hatuna ile kabila. Kuanzia leo kama unapenda kupana bulongo, upane bulongo kwa ile jina. Kama unamuita ile jina siko mtu unampatia bulongo. Kama mko wanachita pale wanaanza kufanya madeclaration kwa Umoja wa Mataifa porque lile jina tunawaitaka ndio jina tuko tunawapatia fasi, ndio jina tuko tunawapatia nationality kingufu. Kwa msa sie peke ba Kongomani tujilibere sie peke tunyanganye ile jina yetu ile biko wanapenda bavale kaskete biko penda bavale tubanyanganye hayo porque bakose position bajireconnaître kama ni ba étranger bana jirefugie mu Kongo. Ndio ile kwanza tunalomba ndio wa Kongomani. Tukisimama kumsimamo sie bote kwa hiyo msimamo kusema ni Barwande. Vraiment aba batu atutaonaka tena vita yabo na sie. Parce que batayua ke basha kutuyua kama sie tuko ba étranger, tuko ba réfugié ba mu pays yabo. Tujishushe tutulie, kama ni kufuga tufuge mangombe. Me kama tunabapatia mulima, sikomu tuko tunabatafutia, tuanze kuwatafutia nabo ile kabila yabo, baende kuyanexe mwale kata 50 tribu ba yanexe nayo pale. Na amemta aina yako mumiaka na mamiaka tunaishi bazazi tu bazee banakufa banazaliwa hakuna ile kabila Mnyamulenge pale. Sasa leo wanataka kuiongeza kingufu, jibu na katala. Tunyanganye ile jina yetu ya nani ya Mnyamulenge na basi sana wa Kongomani. Natumaini kila mtu atakamata decision yetu tunatosha kwa bazalendo na kila mtu ni mzalendo, tupiganie nchi si bote kwa lengo moja na kujisimama iko. Na bashukuru sana wandugu wangu wa Kongomani, Mungu awabariki, tusimame kumoja na nguvu, tutashinda adui kumsanse yote ile kunapenda jikomporte, tutamshinda. Mungu atubariki sana.